Mba'éichapa temimbo'ekuéra primer año gua. Chemaite irorype g̃uarã. Ko árape ñamba'apótahína ñane aranduka ndogue 81, página 81-pe. Ha ñanembo'epy ha'ehína jehaipy rekuaave'erã. Péahína ha'e textos publicitario ajépa. Mba'épahína upéva. Upéva ñande jaikuaa avei chupehína como afiche. Ha ikatu avei ñande ojejapo tanga kuatia tuichávape ha ojehai pype ñemombe'u ojekuaakaséva. Oñemosarambi hag̃ua marandu térã oikuaaka hag̃ua, térã oipytyvõ ojesape'a hag̃ua ha omboheko hag̃ua temiandu. Mba'épahína upéva he'ise que por medio de los afiches hacemos conocer muchas cosas. Pedimos que se cuide el ambiente, hablamos sobre la limpieza, sobre la salud, ya sea sobre uso de medicamentos, todo aquello que nosotros querramos expresar. Yepa. Ha umia apytépe avejarekohína pe he'ívahína pe jehaipyrekuaave'ẽva. Mba'épahína upéahína he'ise ohepyme'ẽvahína. Ha'e ohepyme'ẽ peteĩ temiambo térã peteĩ mba'e ha'e ojapóva ajepa. Que son los textos publicitarios que son para la venta. Así como su nombre lo dice, es para la publicidad. Nei jahasakatu ñane arandukápe jaguereko tembiaporã jahekava'erã ñe'ẽ ryrúpe ajépa. Upépe ñande ñandekatupyry jahekáta mba'épa he'ise umi ñe'ẽ. Ambue toguépe 82-pe jahasáta upépe oĩ peteĩ ñe'ẽ ñamoñe'ẽtava hérava jaikuaave hag̃ua. Pe'ahína pe che jahamoñe'ẽmbáma peẽme mba'épa he'isehína pe ñanembo'epy ko árapegua. Tembiapo peteĩha katu he'i. Jaheka peteĩ jehaipy ñemurã. Ñande jahekáta peteĩ jaipy ñemurã peteĩ afiche. Vamos a buscar un afiche, un ejemplo, y lo vamos a realizar ahí. En el segundo dice, jahai mba'épa ikatu ñaikuaave'ẽ ko'ã mba'e. ¿Cómo podemos hacer la publicidad de este elemento? ¿Qué elemento tenemos aquí? Tenemos un celular. Mba'épahína upéva ha'e pumbyry popegua. Mba'eichaitépa ñande jahepyme'ẽta pe pumbyry popegua ha ambue katu sapatu. Pepe ñande ñandekatupyry formal ha jahaíta pépe peteĩ marandurã ajépahína peteĩ afiche. Ha avei jaguereko aranduka'aty ajépa. Ha ivýpe jaguereko techapyrã he'íva he'ẽva yva, pe oikuaave'ẽhína yva, pe ha'e guataha sapatu porã, mba'éicha oikuaave'ẽi sapatu, avei tembi'u regua ha avei ao rehegua. Pe ha'e ñane rembiaporã ko árapegua.